Hirošima i Nagasaki, Černobilj, Fukušima. U zemlji po kojoj hodamo, u vodi koju pijemo, u vazduhu koji dišemo, u zidovima naših kuća, u igračkama naše dece. Ona je svugde. Ona je žedna naše krvi. Ona razara naš genetski kod. Ona napada naše potomstvo. Radijacija. Da li je moguće da nema spasa? Kompanija Vision je našla rešenje u borbi sa posljedicama radijacije. U avgustu ove godine. Ekskluzivno za učesnike Zlatnog milenijuma. Super proizvod 21. veka. DI Guard Nano. Vaša lična zaštita. Vision International people.